E to whawa wha mau ni ua mari riu rea wha malosi o Melissa na api ai Jamaica a to ai malano ano me ua wha lea ngaina. O ripu tia fwoi pēa mare to rua sepuru pēa ai titi mai leo whai o tangata ua mari riu I Haiti o na ololonga ma a whianga lava o lea wha malosi. Sa whaturanga de banga lima po le category 5 le malosi o Melissa ma ua mawari poti le to te o tangata sa whatia I rungo tau o lungo o lato whale ma le motu sia o le eletise le tele o no fuanga. Sa unore pare mio le tunu o Andrew Holness I le BBC o le atu ato le malosi le toe tau mo whainga o lato tunu ma le tele o mea ua whaaleanga ina. Pai mai o le isi taulanga I ngō Black River ua matua I whaaleanga ina lava. O le teminei wa whaititia le malosi le wha ma ua ngātu I le Bahamas ma wha solo nei I Bermuda I se teimio le so. Wa amata solo atu fisosoani mai malo au whatasi wha pe maisi atunu e fisosoani ai mō Jamaica. Wa yeisa marianga wa tau nuu yeitara noanga a Amerika makore I saute e whatatau I whatawa inga. O whaeroa se so upo mai le ofisa le presidente o kore saute o le a whaititia la fonga tatongi mo o loa po tariffs mai le 2.5% I le 0.5% e pei ona mari ria iai mo mua le amatanga o le tausanga. O le a inivesi fo I kore saute le tolu se lau 5 piliona I Amerika e au fia ma le 2 se lau piliona I inivesi tautupe po cash investment ma le se lau 5 piliona I inivesi le fausia ina o waa. O lo iei nei Donald Trump I le atu Asia, ma o ia ta ue le ripote le BBC, wala malama whaai ure marienga lea, e ui na tere I whaamatu wane nisi whaamatanga I winga I lea mata upu. Peita ina ia ta ua, o se whairo inga mātango fia tele sa whaia ma le presidente o kore saute, o Lee Jae-myung, ma e tele fo I mata upu sa talanoina. O lo tāria rā se tūranga o le aiai se whairo inga Trump, ma le taitai o sainau Xi Jinping I le vāsa nei lava I le ai o Busan. O se tina matua pe ama le walu se furu tausanga le matua, o se pasese lunga o se tasi o waa tele mo tā paonga le cruise ship, na mau atu o madiu se motu I ngā taifale o Queenslandi, a wanga I ese le waa mai rea no fuanga. O ripotia de CNN o le waa o le Coral Adventure, sa whaanga solo na whainga malanga I ono suru aso ta amino ai a Australia, ma o le tina matua o stasi o le pasese, na ripotia de au waa I le pole sto na I o lo misi, ina ua whaia siaki o le pasese. O le tae au le sto na I sa tau lai le waa I Lizard Island, pe ama le 3 kilomita mai ngā taifale o Queenslandi, mai loa tele lea no whanga I lo na mātango fie. Pa maria mai leo leo na mawatu ia I le tino mani o sitina lea I le aso saa, ma o lo wha mawina I leo masalomia ai setasi, a I le mai loa le teimitonu na mani wai. O lo wha ngā soro le teimineiso e suenga, a o whita ua ina e whaisi tonga tau le tā paonga lea, e o lava I le valu se furu wafe au se tā rialo na tau. Ua pālota whai pule I wharani na ia toi tolo pōle whai ngā pālota whai tu māloa New Caledonia e whaatino I le tausanga fau. O whaia rea tūranga au sauni le Minister Fou, le Overseas Minister, o Naima Mocho, e asia siana I le territorio wharani, mō whaatala noanga e whaatatau I no numanai, mamata upu whaaporokiki. O le pālota la na whaia I le National Assembly, lua se lau fitu suruiwa na lango e toi toro le pālota, ma le lua se lau fastful fitu, na te te iai, ma mana na o e whaatau pea. O tere teimi ua toro po ai le whai ngā pālota lea, na amata whaaturanga lava mō me lua awhi lua sifurwha, to e toro po ane ai ona o bevesi na tura I mai rea tunu, toro po I a te sema lua awhi lua wha, pe I taina to e tau fia foi, ma whaaturanga ai mō Novema lua awhi lua lima, lea foi la ua to e whai I ei swinga, ma e te tau na whaatino loa la a o le I mahea, lea so 2.8 o Iuni o le tausanga fo lua awhi lua ono. Ma le tala muli, ua whaia ina le Silver Ferns a New Zealand I le taimane a Australia I le aiatasi I le wha ai unga le la taalonga mata ina I kalasete mo le ipo le Constellation Cup I le taalonga net polo. E maua e le tomai ma le sira fia o tomai taita alo mai au umai rua, ma e wha maunia nei le tulanga tau whao na iai le taalonga. O ai wha ai o le taalonga le teimi wha o popo na whaia e Australia sfururua New Zealand se furumaratasi, ma o to nofo nei fo ina le ipu ia Australia, e ui o se tūranga e whaafia whi nei le au, pe ta isa wa ia roi mata le wha noa noi lungo le marae, ina ua whaina le tasi o latu tine ta alo Sunday Ariang, pe mai e whaisiti ngai no manuanga.
mori maule to tele le au mai mo le ta longa o pito I whinau lea, wa mori mawina I le pao ia au e lua, talo na amata mai lea ta amirsanga I le lua fese fulu. Tala ia le video Samoa mo lau whaafok mai le nei fo iaso, whairoi fo ia tai au I seisi whaapoponga, soifo. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus. Find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations And to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamaliloto mai le kampania le City Car fuatusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tō whaale tonu tongi e tālafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga ia tu le lima awhi tāla. Fe so te mai ungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O se tala fiafia nei mo I la tōlo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing I le mautou Samoa I mangele, e nao le lusfutala le tau le vai,
Ma e ave le whaamua ia I lantou anga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, morisi whaamtalanga whaosota iane, I le olua tasi o lua o lima valum tasi fitu, morisi whaamtalanga, e le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Amo. Sulumai mahumana tuai la Samoa le nugu te nofo ai pe fa pe fea na malo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai o solela Sulumai mahumana tuai la Samoa le nugu o te nofo ai pe fa'a pe fea na galo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai Hagi mai se matani, se momoli atu ai. Lo alo fai la Samoa matalasi. Hagi mai se matani, se momoli atu ai. Lo alo fai la Samoa matalasi. E a talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ai mai se fo i o lau sila mai moa I le nei a fiafi o le aso tofi. O le aso tolu se fulu o le masina le nei o ke topa tae ao le aso mulimuri. Hawhetai le atua o te mai lau tau soifua. Le whaatawhiti e tāwalunga ai I le aso a tae ao. Ia aso le nei masina lona se fulu iau ke topa whaafitai le tua. E anga le lei ma loa lofa o a tau muli pēra ia I mātou. Ia lea ua tātou toi pēnei ai. Patalofa ila uso ia tuala. E iai se teimi ia ona toi wala au atuaile I lau fionga mal whaalalo. Ia le nam. Ai, o se nganga fia ma le whaangai e tia. Ina ua mawhai ona teitai mai loutou soifua se malosi o le au ona nei le mamalu o le whaafonga tāpua ia le atunuu le ngata I New Zealand e whapenai so se tafa o le nanorangi. Malo le soifua manuia. Whatalofa, ma ofo alofa fo I a te oe. Ia, ma mo onga le lei mo oe. I le nei aso amalta mai le tae au ina ua. Nganga e le la, ma la usu fo I le atunuu I ona Faiva masani. E te tofi I ai I le au. Ina ua ite malama, ala usu le atunuu, ia ai fo I la tou. E whaia le Faiva, o le se e le matila ma pō le fala. Ma tapu wa I atu I o tō Faiva, ma ai uli atu ma whaanono manu. Ma te talo I le atua, ina ia manuia me oma. Ia ma e toi fo I mai ma le sao nga le mū. I maota malawa. Ia, watalofa I le tawhatolu o pa ia ma mamalu taulupe o Samoa ma ona whaalanginga. O pa ia ma mamalu whaale malo, lo whaafonga mai ia le fionga I le li pāle mia. Ia, ma le whaletua, ma le no whaalo, ma le ainga li o ana fo maima I la tou. O li po ina lo na saonga le muwasu le puwai ave le fuala au momoli le tau maftanga. Whaafetai I le ngā luenga o loo whai pēa. Ai ale lupe solo o le au whai ngā luenga tutofia le atua manai o lātou whale tua ma e kalesia o ainga, wō mewe māsani o le nu umale I tū mālo. Ia matangata umalama. Le ainga le whātua ma sā moa atoa. Ioe, o le taltonunga le nā. Te vanga nā ala isi o wani I e tā ngofi wha ese ma
tā vavai ma tipi motu ese la tau ma le sotanga le malo ua tasi. Ua tū le malo, ua tatau na whialo whani tangata. A le aunu sā ai tala tangata e whai. O na o lai waba ai atu lava. O lai whai, ele o tū fo lele a ngai le malo, i le tūlanga mawalunga ma le fola mawalunga. Aolo o e tau ma whai e so sofa le malo. Wha le anga le malo. E te ilongo fie lava le tūlanga alo ia ma le matango fie. O le mata upu mawinga e a ngai ai le malo. Ona o upu e whai. Ai te iloa lava. E saua i upu. Mea o loo manatu ma mawhau i le loto ma le anganga ma le mawhau. I ringi upu le lei. E atangi ai. O le manatu nei he talepe ma sofa le malo. Ai le a ngai e le tūlanga ma walunga. Ia e o fo i le whaatalaronga fo ia. O mata upu a le a tau sa vea. Awa e ta atia tūlava i o tau. I o tau au tafa. Ona tau te sila fia le lei. E mau e wha lele. E mau fo i e mai tau. O mai tau mea fo i Samoa. O le la vai Samoa wha alonga i upu le anga ma upu matala. E la lafo. Pei olo ni bea fo lele. O ni tangata ua lea o ngā ona o na whengaui ma whetau wa i le ala. Pēt koi fo i kakako a makai whapena. Ia. Ma malu. Ma pa ia wha lea nganuu wha lea tunu. E le toi au talaina le whau o manaia. Ma malu sau o Samoa i ona tūlanga wha lupe. Awa ua mai o na tofi. E le o sea tunu taliola. O lea tunu wa uma o na tofi. Ioe. E wha lango i upu e tausi ai le vāna nofo. Ma taulangi malangi soifua o ngafa. E maise o whaia e whetausi ai ma osi o ainga. Ainga nale matama o tama fo i ma ainga o papa ainga oe. Ainga o tulati ma tulatoa. Ainga na ta whaifa. Ainga na saili ma lo. Ma mawalunga ai ngafa o le tunu. Ia, aia. Matua le tuu ia te utau le au whinga ruenga te tofi le tua. Fata whaitau langa e fia. Le ngata i Sambo nei, ia e whapena fo i atunu o e mamao. Ma New Zealand. Ia, ai maise fo i. Le tātou tali tununga. E uianga mamao i sala elu. Ma le mea tātou te nonofo ai. A lai to o tele i o Samoa lo o ngā lulue ma o onga. Ia, ma whaia fo le ngā ruenga tā la i tono i sala elu la tau. Le nu o le tua. Ua whaafiki iskanka whamai kā kuke le a inga ma i sala elu ma. Aia, na pau leo le nu o lo i tutonu o le fionga pa ia le tua. Ia tātou tatalo, ma ana pongi, ma whaamanuia i le nu o le tua. Le nu o Israelu. Ia, le nu o Jakopo. Awa o le tua fo i le nao Jakopo i sa ako. Ma le tabao le au whatua tua. Ia Abraham. Ia le nā. E le mwhai nā loa a whea tu fo i. Ta mamtina ma tua le tunu. Alo le soifua manuia le i tu lao le aso ua nganga i fo ai Faiva. Ia malau tau fo i tāpua inga i maota malawa. Ai maise o whale o tangata ma tutua. Maota ngā se ngase o lo whaatau toli ai. Ona o unga o le whalaefu, ia, ai maise fo i o ngase o lo o whenga iai ma le toa tele, ia ona o le pula la ngoto la fo i o le soifua matua, ia te talo i le anga le lei o le atua i na i mwhai ona, pa iatu, pa iane, pa ifo, ia, ma wha mawhana, ia ma wha malo lo fo i ia te o tau, o fionga le li panbia. Tali tonu le wha moe. Ia o lo lango malu tau tonga. Le tau dio le whala i lau a fionga. Wha awhitai le atua i lau anga le lei do mātu te tai. Le pāle mia whiliwhilia o le atunu. Le tamā o Samoa. O lo o whalepa le foe i lona sā. Ia o no le tūlanga o le whalaefu mā pusia o tō whanga. Talo iei se aso, iei se teimi. Ia, o na wawelea o na toi whafusia le malo si taliu le uto, ma toi fo i atu maseu i whanua, a wā le atu nu o lo wha tali mai. Ai a,
le pale mene le nale o Samoa. Ma le kāpeneta o lātou mana o mia lau a fionga. E wakui, le pale mia le kako kau ngu ua le kui o mea whaipele. Tala tātou te suaifo i le rei aso, ia e malie le mai moa, ma le matamata, ma le mai tau, ma le whaalongo le atunu. E mea lo tutupu mai. Tasi le aunga le wha moe moe. Ua pasia le tala le tupe. Meu mua, tū le malo. Lua, umana whaito whinga tolu, ua mai o le whātau tonga. Whā, pasia le tala au tū o le tupe whātatau mo leisi walu masina. Se ia pa ia leisi atu. Ainga o le lua awhi lua se fulu male ono. Ia, onga kako ka alo lola ia lea le 2 miliona. 2 miliona le tu malo, fufua le te leo le tu malo, ma le to te leo no tangata. Se tu uai leoi ia leou ele se oi ele se be oi isa awa foi le pese ale na tasi lo pese ai lava tu le epa mali mongi mali chapipi ma o le pese la uli ina fata ta i matanga tona pese fo ai le do waleva no sui ia upo le pese sui foi ma fati le pese sui foi, matanga fua i le pese. Ia le na, na ua pese fifi malie ma popo, ia ma pati ma ata ma toe, ua oma na whata oto le ala fua, e lima ta i nai, ia le atunu o le neitau sanga, o to e sea pera le o tātou li I pāle mia, le tō wha poto ma le tō wha tatala ma le tō wha mamau, Io, na whai ele whilinga ia lua sui pāle mia, lua sui lua le fong te lai, malo na sui fong te lai. Ia, ai, vai le pisa, na kulai mai lo fo la uli whai le mea. So se teibia tula ia le pāle mia, e i mea fo. Tula i le lua whelus fo maletasi, le poloketi na le whanau mai le pepe. Ianga kausili le pepe ka ngaka se le ngi maku o le pepe fra ko fa isolo le pepe o le tasil poloketi le miliona poloketi nan melo ingi kwa makon kongi o mo king o le pepe ka ma foa o le pepe ma o ma sofa fra ko fa ingo si me le ale fa to fai me tu la fai yo fai me fa to tala yo fa o nga se tupe e tatau o na whaia ma whaalu le poloketi o o iai tu la fono e whaa anga iai le whaa ngai no tupe ma le whaa ngai na tatau o na tau na muli le tu la fono o na o mai leo la whaatalofa i le au whai ngā luenga o tau malava o ngā lulue po o whea o whai ei o tō whaiwa ngatai whale le vate tea le lau ele le tua sivi ma tua maunga. Ia, whapea fōi so se no fuanga o loo iai. Whamaluia le tua I ngā ruenga sawhia ngai mo tau le dei aso po to tonu maota malawa o fafo whātoanga, whainga whaiva, whapena fōi wao matua. Malafu manu, whātalo whātu, ioin. Ma whamalo atu, I outou whaiva alo whilima. Sa autou ngā pātia ai I le aso. Whea fōi I o le lalorangi. Samoa, tutuila mamanua. E le whangaloina o tau sua ma vai whanua. O fō mai tūlangi. Sa ole fōi masala au mua. E le whale tau aitu ma le whale tau tangata. Le la au nā motasi ma le nofa mo pū. Ia, whātalo whātu mā lola sa I fua manuia. Lau whionga I le Plesteno Senate. Au fionga tua olo na whalenga fulu I le motu ma le whaletua ia pai. Te lenga ia le musu Manaia Junior. Ia, ma le ai ngāli. Sa ma lole, soifua manuia wau te loa. E le ma whaio na misi. Le porkalame le ne nganga I fo whaiwa e o lavo I le tādo awe le astonai. Ia e whafsanga ia whapenei. Ia le fionga e tua olo malana televise. E ki mai foi o ti ngā fo I ona whafonga le whaalongo so o I porokiki a tuila ia ma manua ma Amerika. Ai whaalongo longa mai foi. I mea olo o tutupu I Aotearoa nei.
ia ma kari ama ata. Ia se toi ina vai atu o na mamalu mo na taulangi. O le tamali I lava e ngata hai le tamali. Ia watalofa le tātou ainga I whiti uta ma whiti tai. Le fionga le tangalo matua. Suri o le tui manua. Pua li I matau ili o te o ma autou uma. Ia, le tātou ainga le nā. A vetai o lo Faiva osi ainga ma nga I mai I upolu. Ma Samoa I sifo. Ia, I whaalave o le tātou ainga. Whatalo whātu le atou sa vea, se yuli I ate utou. O tātou ainga. Ia, ele ngata I leo. Tātou ainga le tai, o wawai atu. Leo wālua wāka o ngalo aku ia taulangi, mele ingoa na whaingoa ia o sio tina. I lona ainga, I sale sa tele I whale alili. Le swaf sa vea, wa kaule whaingoa. Wa pe wa balo kasi le ingoa le ainga le kahi le ataua. I tangata, ai ono e pele le ingoa. Ia le swaf le ainga le whale manono ma le ainga le tai. Ia, lele, ele sebe o le angai. Ai whatalo whatu I o tātou ainga. El whale manono. O whea o iei le tama ma le teine. I le tafa e fia o le lalurangi. Whaftai le anga le lei. I lo tātou ainga le tai. Ia, mau tau mana tua pea. Le wa awhi e alua I kaima koe sau. Tālo whatu I le tātou ainga. Le motu tele I puleono I salafai, alo le soifua manuia, tū mua atoa. O tātou ainga, whapea fo I o woma e masani. Ia e maise fo o tātou ainga mangafa te tele o lo tā oto ai ainga e lua. I le wa au fonti, ia whapea fo I le matua, malo rātu tō wha. Ia, atu o le whauono, ia male mamalu I le wa au fonti, ata lo fatu le atou sa vea I le tō tele o tātou ainga. O lo o lala ma papa au ai. Ina ono sai. Ioe, nau a mata ona leo tō awala. E le ise awala e vilia mai lalo le maunga. Po se tano le fo le te ua solo se maunga. Ona wha leanga ina ila ia lea. O le si o manga. Mata ngofie. Ma le natura o mea. Awa o ina I le wa o fonti, o lo ta oto ai le tele o vavau. Ma vavau tala ngata, o tala tu o le atunu, mo mea uma sa tutupu mai ai. E vesiri I ai. E sa o eari o le ao, e vesiri le baunga le na. E wala lo ku ma volunga mai whapenga, ai poloka mai o le maunga o fito I le watau le loa tu, ai pe e mo ina oso le ao. Ana nei I le tae au lea vo le whapea na o so I foi manua ma le la. Ia, whatalofa la ia. I le pa ia maawalunga o le au whainga luenga. A le atua. Whata whaitau langa. Fia mise, fia whatalofa. Ina I o tātou ta māma tina mātutua. Fo leo le au whainga luenga o malolo pensiona. Malolo retire. Mapu maia. Sei mapu le toali. Ioe, waloa o nau tū whaangase le ngā ruenga le tua. Ta waswaswida o le ipuvai o le ola. Ia, na o au le lei. O tāla vau. Ia e fo I mai. Ia, ua to ulu uma. Ia sina o le ulu. Ua tula le ulu. Ua tau to o mai. Ua whai le matio ata. Ia, ua alu setu. Ia, o le mo fai o na whangaloina lo tau soifua ngalue I le sila whanga le atua. Tau te tau nuu mai foi. Ua iai isi a upenga wa saunia e le atua mo outou. O lea. Outou o poutu toa o le ngā luenga. E tua ma iai le whaife au fau talavau mo siona whale tua. Outou fau ia fautua ina ti a kono ma o a o le wha I mata. I le whale tua au le leita la vau o le whaiwhea au fau. Tole, ia malu le ngā luenga ia o kou. Ok, whai vi maka whape ngā I le whale tua e wawena whale tonu e le ngā luenga. Tātou wafe mai I lunga le Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel,
Ia po a umalawa isi platforms and social media ma le upenga ta whailangi. Whatalo whai a te utau. Uso matua whawhine, paanga tō tino, ma lo le soifua manuia. Mapuola, Noah, watching you from Hawaii. Aloha to all our friends and families in Hawaii. Po whea lava le mea ole e iai. Po o Maui, po o Lahaina, po o Kahului, ia po o i Oahu. Ia o atu I la ie Waipahu. Sa yo o atu I Kalihi. O Kalihi lau te wawai o le mafuta mai aile sunga le tuina. Tine, tali, ngafa, ma le whaletua ia moe. Ma lol sui fua maduia. Pamdia tu fo I le aingali I ma le no whaalo ma le mamalu le kalesia. Le pulenga atoa le e whakasa I Kalihi Hawaii. Atalo fatu ma lol sui fua maduia. O Mitiso Valu Lima Iva Valu. Alol sui fua maduia. Watching you from Palmdale in California. O talo fatu ia lau papa. Ia po lau papa Junior Timo. Aloli il soi fua manuia. O Utah. O Utita Moa. Sili. Talo falava. Balol soi fua manuia. Ia whapea fo ia. O le sunga ia Universe. Talo falava. Josefa Siosi. Ia whapea fo le tamaitai o Anna Milford. Watching you from Sydney, Australia. O so o fatasi mo Maureen Tufele. O le vanga lea. E masadi o na mai mo mai nai West Valley I Salt Lake City, Utah. A lewe mai. Lea tau sa vea. O mātou leo o tau nu o mai I Amerika Samoa. Ia ayo se malolonga mo se tāwhaonga foi. A whai foi o ni whaalawe lawe. Ia po le usui o le whono ma le tuu o le malo. Wha mawhana whanatu ma wha maise atu. Ia e talusia e le o le na. O na o atu e tā whawhau ma asi a inga. O sueina mātou tia, tā lofa lava, sawa leonge niu a whaese. Tā lofa mālaul sai fō mria. Ia se fatu lauano, ia whapea fōi, ia le tina, ia si I vale pasesa, watching you from where? Pima Palmdale, California, ia isi vaanga sia. Ia lelei, e alu le asolo nei o lau ia ingol. Ai le se kai me fai ile kako ori. Ia le na fatalofa la ia te oe. Ia tango e omi mailo lima. Whether you press the like button or smash it, leave me a comment and then share our program. Share it, I know, because a lot of people would love to listen and laugh as you laugh with me. Colleen, talo falava Colleen, Jeff Muritalo, talo falava malole soi fomanuia, Sustina Tupe, malole soi fomanuia, le sunga waita le ataua, talo fa waita, talo fa le ataua, o le tama o le tanoa, ia, va talo fakun fomanuia atu foi, Hala, Jamie Hala, talo falava, o ilea, ia le na tato wo, tale pesi. Te fia tā ina lava se pese. Ai e whamanuia atu ai I tina malawa lea tunu. Whapitoa mo o tau le pese lea. Ono ngā ruenga lo whea ngai mo o tau I lea so.
Alova Samoa wa ule ne yokas futialo a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a e ale nale uso ya kas futialo na fialo na ingoa ele matal noanga maleli i fia la wi loa le Pasifika ma New Zealand Australia ma le lolangi Savage Savelio ile aso nafi ia ole talnoanga le aso nafi ona o talonga le kiwi ia male mate ma atonga le ole afitau ia ia male kiwi ferns fo imbale aua tamatai o Australia ile aso sa so dei le aso lua ole masino no vema o tatu tu la lata fo ile kilisi masima le tausanga fo e ofo le loto le vave o le whaasolonga waso mai tu la mataimi. Ia, ale ala tātou tu lata fo i le kilisi masi ma le tausanga fo o aso e wheta aloloa i aile atunu tā whawhao o e vanga. Ia aile ilo e sesi le fina ngalo le atua. E wheta aloloa i le atunu i le tūlanga o aso fia ma fuafuanga alualu mamao a ainga. Whasia sia i ai. Ia o nisi e whetalo roa i ono o le tūlanga, o le usui o le wholo ma le tuua o le malo. Ono o le wala au pa ia le tua, ta talo, ina ia tātou au lia atu, le nā aso fia e whamna tuina le lalulangi i atoa, i atu nu uma. Aina pa uia o aso foi le e loto ngatasi atoa i le lalulangi mai lo skilisi masi ma se tausanga fau. A o aso uma, ngā o aso fusua, Ngā o aso mea e o aso e pisa ai ma aso mea vale tutupu aki.
Ia, te atu le fōlaunga le atunu i le aso mua whailonga ina fo i o le toe whanau mai o le li whaola o Yesu Kiriso. Ia whapena fo i le tūlanga tā ua o le au li ato le lua afe lua se fulu maleono. Nā nginga i le saunoa ngā asetasi o tamali i mai le lofisau tū mua mo pule i le aso na nafi na ua o manawa. Le tūlanga o whaamsinonga o lo whaatinu nei, e whaatatau lava i tangi o pānota. Tolu vai aso ua tōna i atu ina ua whiangai i tātou ma le whainga pānota. Ia, sa nofo lava ma tilo iai. Ai i le nā taimi atoa ua uma le pānota. Alo i le whaatautonga, ma whaatulai mai ai, e le HRPP, e silia i le lua se fulu bon tupu a lātou tangi whaasanga i le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi o whaipule na manu malo mai. Ia, ai te ua e moi fōleata. Ua na o le valu tangi na whaahulu le whaamsinonga. Aloa ia lelei. Ao e o mai le taimile nei. Ave i tua le lima. To toe tangi e tolu lea o lo o whiangai ma le whaamsinonga. O le mea lau o tula i mai i tamali ia. Te leinga, ia tali aoa po le sunga fo ia tui sa mau ma le lofisa. Tu mua ma pule i nā i le maketi o aliki i fungalei. Po o tau fusi foi. Ia whapea foi le ftelinga e namulau ulu ma i latu umolo. Latu fusanga i le laulau ma le tānoa. I le nei a aoli. Whe mai. Wala na la iti tangi na whai. E tele tangi na whau. Ai, o le mea na tūlai mai. Nā ngina lo i le polokalamel nā le atau savea. Ia le tūlanga o le whai atu o le whaatūlanga ina o mene i o tangi. O le whainga panota. A wafo i la e mafua. Ono o le tau whaoso nistangata. I nai whaipule o le hero pipi ua whaia. Ina po ni whaipule foi o le whaatutua i le tua Samoa po o le supo. Samoa ua poto. E oa i e avetang. E ti ngā o nei loa e le eini wha mauninga, le eini wha maumaunga. No recordings, no video evidences. Ai, o le ata wānau a fosi le maso e whai. Whata oto atulo le atau sa vea ia le tulanga re o iai pōpua ngā tia i le tangata le alu ave le tangi a le mautinoa. Alu ave tua aisea. E ono afe tā la le tau o le whaamisinonga. Ai fia afe le tutongi o laulo ia. Ai e te iloi te whaia ina. A o le ale iunga o le whaamisinonga. E le ngata ina e pa u le whaamisinonga. A le awa e pa u mua i le pālota wa le toe no fo ia le no fo o le tofi o le tu malo. A o lea foi e tau lau ai tā lafu ma lau no ngā tupe na whai mai le whale tupe po whea lava le whale tupe siria le tolus fulu le fast fulu afe na whai lau campaign ma tuwha i au tupe. E ke alo e mo morilis ka ngaka i kufa ngā kupe ala ngaka. Al nai te si la fia le lei foi oe. Sa fai foi lau kufa ngā kupe. Tu la fono lea o te fia tala doa fo ia i langa o lea na au mai ai ale. Na fai mai ai e le toa whai le ingoa matua le tu la fono lea. Ina ia sila ia le mauta. Voleva. Na fai fo lua fe lua sifur maltas. O le tali tonu o ale. E pei o le mea o lo fai ia tunu ui fafo. E ma fai o na allocate. Pe whaanganga ma whaatanga i le tu la fono. Ia se vai ngā tupe pe sifuru afe, lua sifuru pe tolu sifuru afe, mō le sui fai pule. Pe na fai eisan no ngā tupe, po ni tupe nā lolofa atuain tangata i a te ia, walona ainga, e whaatino ai lana whaatosina. Ma tu fai tupe i tangata. O te ioe iai i le mea le nā, e ma fai o na fai New Zealand ma Australia,
a wai ai tu la fono ma au lape pui ai. Wa wo man fa tu la fono nei. Ne vol na le yo lo me lobbyist groups. Manisio company. Ma ave tupe I vaenga fa fai. Awa a manu malo mai. E mawhai ele company, e mawhai ele whainga marolena. Ona milo saika, ma wha malu lue se tu la fono, po le wha tuwina, po le teu wina fo e se tu la fono. E wha tino yo la to mana onga langa o lena, me la tu tupe le campaign ale. Vaenga wha fai po le parti wha fai lea. O nisi lau au lape, o le wha matu uato ma langa tupe ia wa wha nganga mo. Atu nuune I whafo ma lātou sui whai pule, ma lātou whai ngā pālota. O le matua I mausa li le lei, o le whainga whaamai, e pui ai le soli o le tula whano. E matua I whai le mei le declaration lua, tua wha ma ioa le lei leo whainga o le tupe lea na watu. I le vaenga whaamai. Not individuals. Not yet. No wingala, o campaign le fai I atunu nei. O le campaign po le whaatosina ale pati atoa. E le o le tangata e totas. E tufa atu yeise tupe. O le pati fo ila. E ilo na tiute malona matafa yoi. E wha ai loa muli ai I le ofisa o le wholo, wha pena fo I le ofisa o le tupe, o le ofisa o la fonga me uma wha pena. Le au wha inga o le tupe na lātou wha alu. Be accountable, be responsible, and the accountability of how that sum of money was donated and how it was dispersed and its usage. Tupe umanae o kika. All those reports and all those cash flow donations from lobby groups, from individual companies and organizations are all audited and accountable for. Yona avela ia leo le lipoti submit masusu e fo ia leo o kika. Ale malo. E wha maoni ai. O le tupe lea na fua yatu, na wha pe ia o na wha o ngā. Ele vaenga wha upu whai atoa. Ai le wha pea na watu I se tangata po se sui tau wā totas. O le tulafonla na lea nganga ia ale. Ai, o la utala sa o ma le wha maoni. A le leio na teu, e mawhai o na whai isi atu nu ui whafu. Lea lava lae sa wai ai I Australia ma New Zealand. A o se upu ia Samoa, e tu watu iai se sfulu afe I le sui whai pule tō tasi alu e whai ilan campaign, se mai le au soi. Ele ai ma se whai pule wha maoni. E watu iai o le tulanga whaatapula alea na o le sfulu afe po lus sfulu afe. That's even a lot of money. For an individual campaigner or member that is running for the seat of that constituency or that district will always show dishonesty in terms of accountability. Anyway, e le mawhai e tātou Samoa, ona tātou tau fiofi mamau le wha maoni le tulafono. Anyway, e sili atu a tupe whaonga, ai au mai lalo wha maumaunga, e na ole se fulu a whelava. Au lea na mai moa tangata, la leo te whaatuai, tau fiofi ei pēa wha pēa. Le tulafono lea. Walava tupe na lea na vai atu. I le tulafono le malo e amana I ai vaenga wha upwhai. E walu loa e iei le tupe
o le paketi e momori atu mo tō mo au tō ngā ruenga whai, po le whaia whaalelea i o se whale e tapu vai tasi uma i ai ia ngā ruenga ma me whai a lea vaenga whai ma lea pati whai. Ai le avatua e tufa i le sui whai pule tō tasi lea tau wā e alu e whai ei o no naivi. I te o tō si sila e o oa i nei mea i oe, o le teimi o meo whaatō singo whai ngā pānota. E o mai umata ngata i whai pule, ma sui o lo tā mo e tau wā. E o mai ea. O mai so e mea ai. E o mai e so e mea ai. Alai loa uma e whai pule. E le ai maseisi o la tau e wha maoni, ma tau tala sa au se mea. Nā te li a vea se lima tā la, a o se fulu tā la, po se lua se fulu, e o lava i le lima se fulu ma le se lau tā la. A o se ono se fulu fo i tā la, fo i lele na whailonga i le tātou ono se fulu tau sanga le matua o le tātou kemokalasi ma le tātou tūto tas. A lisi fo i mea tā te ofoi. O le alofa atu le whaipule i le tangata. Ai to e alu fo i le tangata, ono ua umana ai le tupe ma wha o ngā le tupe. Toi tau tala le ngutu i o. Tau i leisi sui le tau wā ma le sui lea na alu au mai e le tupe. O toa i ngā tangata fo i la ia. E le wha tua ina ma tali tonu ina la tau moli mau. A wafo e wha ngutu lua. E le wha maoni. E le alofa fo i. E mai le tupe o ai le palota i, ai alu palota i o le na mai lisi tupe. Ma to e tau i o, le mea le na whai le whai pule le i ate. O tau sila lai le ngau sama le ngasu o le mea. And these individuals that actually reported the activity of corruption and been given some money during the election campaign, they are the ones, the culprits that should be punished as well. Koe ngā, kuma isi I wa'alaf, isi me le mangi fingifi. Watu ai fo I tala tātou te tausua ai fo. Tātou te lua I nā. The malicious intention. Whauwhaunga leanga ma le lea lofa. A ita e, la le bea leo nei ai, tala no fo I ma e alu fo I whaalata le nā uso. Po le nātua whino leo o tamo e le tofi. Alu o se mea a ua maua I sau tupe o nā maila e o sau tupe while mū. No maila ia leo tangata nei tuturu ma le whaamsinonga. A o oe lea na e sulu I au mai se tupe. Ai e te pepelo o te palota I a te oe. Ai alu e palota I listangata. Toi tau listangata. Mai se lau ka langa o lako ke mori mau. Wanga ka mela uongo sfuru I o le li ida. O tau wawai. O tātou tangata. E le wha maoni, e le alo lofa. A o nei fo I la. Ina tufa ni tupe ta I se furu afe pe ta I lua sfuru afe pe ta I tolu sfuru afe. Pe a whai e wha matanga tanga le tu la fono ma tu I nātu ai. I whai pule ta I tō tasi. Given the member for his campaign to disperse and dispose that $20,000 or even $30,000. What will happen? Lalme la tupu. Eve vesi le atunu. Eve vesi me le aleno fa atu ta atia le teu te unga o se tu la fono. Po se mea e tau fa ofi e fa ye se me fa peo se tufa ngā tupe. E le to I o se whai ngā whiriwhilinga Samoa I se tu langa le lei ma le while mu mo le lumanai. Na pau ata ngata e tu lai mai tofi na o le a o e matua I whai loan tai miliona tala e whai e le lato campaign ma le lato wivi ma le lato whaato sida ma le whaalawiloa. So, from me, le whaafonga mai le pāramia, ma le atunu u atoa. Whai pule atoa wa ute ilo le leila atou te mai moa ma mata mata. Ia le atou sa vea maana
ki finga. Tatia. Malie lau a fionga i le tō whae le ngā matua. Tātou te tatala lo le apa nufe. Po le apa o nufe. Po le enefe. Ia ona tupu lo le o le whalawelawe. I le mawhai o le tātou toi whaia se tula whanu e toi whafoa il bata upu le lumanai. It will be out of control. We have opened Pandora's box and a can of worms. We won't be able to control that and deal with it, a resolution for the future. Tala mo I ale tala le na. Yo. Fatalo fatu I leu so ya le uli, vai moso, alo si fuma alo fo le ngā lulu le so, a kenese, a Kelly, ya fatalo fatu, o le sunga ya May Avito, talo for sister, o la ulu Paradise Angavale, ya fa pe fo I Duffy, talo for Duffy, si lao sanele, alo le sui fuma duia tufal tato por kalambe, ya ma o tofu o le au tusi fa I lalo masofi na ngalo tato te fa so fo I ai. Ona mai leo la talanoa I le mata upu lea whaftai leo pasia le tātou tulafono. A le mana ia wa manatua o le vai aso tu lena se ima vai atu nei. E le ngata sa whatalanoa I nai fo I le fionga I le li pane mia, sunga lauri le maria toa. Honorable, ai sa o whatalanoa I nai fo I le fionga Element Star o le soifua maloloina. Le fionga ia honorable wao salu malo alo fipo. O le tofi o le tu malo o san le aura. Na ufisiringi ai ia le fionga I le minsta o le soifua maloloina. Wa leo olo maitawina. Olo fai paanga pea Samoa. Le malo malmatanga alwenga o le soifua maloloina. Maisi atunu uifafo pe o Saina. O Amerika. New Zealand, Australia, le atu Asia ma le atu Europa. E le ngata I Peace Corps po o pisikoa I o atu ma avea ma whaia onga ma whaia la atu wa o onga ba semina I Samoa. Ai olo o wha au pea o na watu fo mai I ta ilua se fulu, ta I tolu se fulu fo mai. I lea taimi ma lea taimi. Mo le umi a le ono masina, e se fulu lua masina, po o le tausanga atoa. O na whata milo la ia lea. I whale mai whai tu ma lo lea tenu atoa. E o mai whaapitoa o ngase o mata po whonga. O nisi e o mai ono ngase o loa po nifo. O nisi o ngase o le suka. Ngase o le whatungao. Nutritionist. O tau mafa le lei ma le paleni na ia te e atuai I ngase e mafua ono me ai ma mea ino a wala utala le whai atu I atu tō pa ia maulunga le tenu le masani o tō whaafonga ia I le vai e le ainga o savea le ia tau le vai o le ola ma le vai a voka ia vai nana whai e tō ina mātua le telu o tau sanga o mawai I lo lātou ta mai ma le sila fia whaana mua e li I o ni aonga ai na lātou I loa lelei. E mai le tangata I le so o na whai o le tau mafa ma mea ai. Le pāleni ia ma le so na ai. Ma isi mau mea umae lau atu le tino wā. A le whiwhia o le tangata I lona ma fau malana tofo o wape o mea ia e tā ina ia senses o le tangata. It is the taste, the beautiful taste, the smell of food and things. Ia rena, o mea ai e mafu ai le tele o ngase. Toi fo I mai lala utala I whainga paanga ia Samoa. Sa au whai atua I le whionga le Winstown. I le tā ua tele o lea polo kalambe o lo whatino. Mai o loo manuia ai o tātou tangata. Ai le tongia.
E au sulu uma iai tangata I whale mai, o le ale aso ma le teimi ma le vai aso le atau nu uma iai ia fo mai whaapitoa. E whaatino ia le lato fisosani, e tumu iai tangata. Nei loo le tumu a ngai I le tātou public hospital I Mototua, tu Port Masese Hospital, National Hospital. Maisi, a ua a vea lea wanoa tā ua tele, e whaatino ai le fisosani mō tātou tangata. Le alsau noanga le fionga le minsta o le suifo maloloina. E ataua, sa vea, e le tā fia. E wha wau pea o na whaatino lea whainga paanga. Mona manuia o tātou tangata, whawhitai le malo. Whawhitai I le malo. Lau fionga, le li pāremia, masui pāremia e tō lua, ma le mamalu o le kāpeneta. Ma le pule whaatono. Neo lo mwhai o na talia I nai e le maletanga ruenga ma le minsta. Ia whainga ma ia malienga au tū. O lo o manuia ai o tātou tangata. Ia le na. O le silinantu atu. Ai whamai le talale e whaawau. Mai le aise mea o le tā whiai. This partnership is important and will continue. Partnership between Samoa and other countries when international travel is limited mō tātou tangata e maua ia ngase. Ia e tāpulaa le paketi e mwhai ona ave o tātou a tangata ia tunu I whafo mō tonga whitinga whaapea. O mai la ia leo lau talanoa I le mtapu wha leila, nanga lela a o le talanoanga ma le tamai tai o ati. La tātou wo e tāle pese. Al mata upu leo te fia talanoa ia, nau talanoa mō mua tu ai foi. I le tolu vai aso a o loma ia le tūlanga o whaamsinonga malona whaatulanga ina mai o mata upu o tangi o le whainga pālota. Tā ua tele, e te whaafonga mamala malamba le lei iai I mea I olo whenga I male atunu o. I le ngata I o tātou tangata e whapena fo I le au whaitula fono o le pāle mene. A o se tō whafo I le silsila le fionga le pāne mia. Male vaenga o le malo o tula I mai. I se fofo le mata upule nei. E pe e fōringa mai ai. O le panga le whaamsinonga. Versus tu maanga I whanua a Samoa. Tātou o tāle pese. Ia, a se sa ili se avaloa. Ia, wale feilo inga male te mai tai o ati mai le tātou whale tāwale le Henderson Cars. And
ai se a ea ina te ai le alofa ai ai se isi mea o te musune I pisa sa ili mai le lofa o e lava lo uola ai ai se isi mea o te musune I pisa sa ili mai le lofa o e lava lo uola Tala falava malo le soifua si mere whaafonga I telefou le video Samoa. E toa whawa whaamau ni ua maari riu rea whaamalosi o Melissa na api ai Jamaica a toa ai male ano mea ua whaalea ngaina. O riputia fo I pea mare toa rua sepuru pea ai titi mai le au whai o tangata ua maari riu I Haiti o na ololonga ma afianga lava o lea whaamalosi. Sa whaaturanga le vaianga lima po le category 5 le malosi o Melissa ma ua mawari poti le toa tere o tangata sa whaatia I runga o taua lunga o lato whale ma le motu sia o le eletise I le tele o no fuanga. Sa unore pare mio le tunu o Andrew Holness I le BBC o le atu ato le malosi le toe tau mo whainga o le lato tunu ma le tele o mea ua whaalea ina. Pai mai o le isi taulanga I ngō Black River ua matua I whaalea ina lava. O le teminei wa whaititia le malosi le wha ma ua ngātu I le Bahamas ma wha solo nei I Bermuda I se teimi o le so. Wa amata solo atu fisosoani mai malo au whatasi wha pe maisi atunu e fisosoani ai mo Jamaica. Wa yeisa marianga wa tau nuu yeitara noanga a Amerika makore I saute e whatatau I whiwhata wa inga. O whaeroa se so upo mai le ofisa le presidente o kore saute o le a whaititia la fonga tatongi mo o loa po o tariffs mai le 2.5% I le 0.5% e pei ona maari ria iai mo mua le amatanga o le tausanga. O le a inivesi fo I kore saute le tolu se lau 5 piriona I Amerika e au fiai ma le 2 se lau piriona I inivesi tautupe po o cash investment ma le se lau 5 piriona I inivesi le fausia ina o waa. O lo iei nei Donald Trump I le atu Asia, ma o ia ta ue le ripote le BBC, wala malama whaai ure marienga lea, e ui na tere I whaamatuane nisi whaamataranga I winga I lea mata upu. Peita ina ia ta ua, o se whairo inga mātango fia tele sa whaia ma le presidente o kore saute, o Lee Jae Young, ma e tele fo I mata upu sa talanoina. O lo tāria rā se tūranga o le ai se whairo inga Trump, ma le taitai o saina o Xi Jinping I le vāsa nei lava I le ai o Busan. O se tina matua pe ama le walu se furu tausanga le matua, o se pasese I lunga o se tasi o waa tele mo tāpaonga le cruise ship, na mau atu o madiu se motu I ngā taifale o Queenslandi, a wanga I ese le waa mai rea no fuanga. O ripotia de CNN o le waa o le Coral Adventure, sa whaanga solo na whainga malanga I ono suru aso ta amino ai a Australia, ma o le tina matua o stasi o le pasese, na ripotia de au waa I le pole sto na I o loo misi, ina ua whaia sia ki o le pasese. O le tai au le sto na I sa tau lai le waa I Lizard Island, pe ama le 3 kilomita mai ngā taifale o Queenslandi, mai loa tele lea no whanga I lo na mātango fie. Pa maria mai leo leo na mawatu ia I le tino mani o sitina lea I le aso saa, ma o lo wha mawina I leo masalomia I se tasi, a I le mai loa le teimitonu na mari wai. O lo wha ngā soro le teimineiso e suenga, a o whita ua ina e whaisi tonga tau le tāpaonga lea, e o lava I le valu se furu wafe au se tāri alo na tau. Ua pālota whai pule I wharani na ia toi tolo pōle whai ngā pālota whai tu māloa New Caledonia e whaatino I le tausanga fau.
Ua whaia rea tūranga au sauni le Minister Fou, le Overseas Minister, o Naima Mocho, e asia siana i le territorio wharani, mō whaatala noanga e whaatatau i no numanai, mamata upo whaaporokiki. O le pālota la na whaia i le National Assembly, lua se lau fitu suruiwa na lango e toe toro le pālota, ma le lua se lau fastful fitu, na te te iai, ma mana na o e whaatau nu pea. O tere taimi ua toro po ai le whainga pālota lea, na amata whaaturanga lava mō me lua afe lua sifurwha, toe toro po ane ai ona o bevesi na tura i mai lea tunu, toro po i a te sema lua afe lua wha, pe i taina toe tau fia foi, ma whaaturanga ai mō Novemba lua afe lua lima, lea foi la ua toe whaia i ei swinga, ma e te tau na whaatino loa la a o le i maea, lea so lua sa puluwalu o iuni, o le tausanga fōu lua afe lua ono. Ma le tala muli, ua whaia ina le Silver Ferns a New Zealand i le taimane a Australia i le aiatasi i le wha ai unga la taalonga mata ina i kalasete mo le ipo le Constellation Cup i le taalonga net polo. E maua e le tomai ma le sira fia o tomai taita alo mai au umai rua, ma e whamaunia nei le turanga tau whao na iai le taalonga. O ai whaai o le taalonga le teimi whao popo na whaia e Australia sfururua New Zealand se furumaratasi, ma o toi nofo nei fo ila le ipu ia Australia, e ui o se tūranga e whaafia whi nai le au, pe ta isa wa ia roi mata o whaanoa noi lungo le marae, ina ua whaina le tasi o latu tine ta alo Sunday Ariang, pe mai e whaisiti ngai no manuanga. Mori maule to telo le au mai mō le ta longa o pito i whi nau lea, o mori mawina i le vāo ia au e lua, talo na amata mai lea ta amirsanga i le lua fese fulu. Tala ia le video sa momo lau whaafok mai le nei fo iaso, whairoi fo ia tae au i seisi whaapoponga, soifua. Lolo matai o te tangi atu nei ia oe. Alofangi a lau o au nei lona wha moe moe. E whoa i mai, se tama moa u. O te tau to atu i le oti o te toe amatu. O te tau to atu i le oti o te toe amatu. Hana walo whangia oe e le atua. Rofoa i mai samu e nui lau wha atua tua. Ia e mana tua o lau tatonga. Se tama te mau ai hoa i atu i le atua. Se tama te mau ai hoa i atu i le atua. Samuelu e tula i e ma e sapali. O wala o mai le li i o lau tai tai. O wala mai pea e nei manuia. Hana wana fone ia ma le fia fia. Hana wana fone ia ma le fia fia. Tina Samoa ia avea mo tai ala. E tai tai le folaula i le nei vasa. Tua tuila li i o mana onga. Pana sao le atua malana tau toma. Pana sao le atua malana tau toma. Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi e tawalunga atua i a tātou telefou mai le Pasifika ma le lalulangi atoa au whiai tālonga New Zealand ma Australia ma isi atu nuu o le lalulangi. Tā pena iai le soia le Radio Samoa Sydney Australia le tamaitai le whaletua i a Miriama po Murray a Lalatoa. Ia talia lupe maunu a wale aswa te au nisi fo i telefou le atu e maua se whaapoponga mai le au nanga ma le tautua a le tua whine po le whaletua fo i a Miriama.
le sunga e malasa ili sanga le na pese atu dei mo oe. E momoli ai ia oe le fale. Tātou te oe te tie, ia mawhaala atu o fofonga po o mata foi i lunga le ala tele. Whai mai ia ai le pata, le mele, o le mātou te talie atu i nei Brisbane i Australia. Matapua i atu ali i le i atu sa vea, ma nei alau mata upu. Ai whai mai ia Joe wala i whea. O tangata uma ia na ave i ei tupe ai toi o toi mōli mau le whaamsinonga. O tangata na e tau na sala ale sfulu afe sala ai. Alora na foi pe tongi le whalpui mo nai aso se tolu se fulu. Se iloa i nale me tau le mo le whaita tala. Wha ngutu lua. Le alo lofa, le wha maoni. Whai malona i loa le lei. O le apa ai mangoto le sao lea sui sa tau wā. Ma tau tia mea ia leo no utala doa atu. I vaenga neo le tula photo. And these parts of the courts and cases against petitions to the Electoral Commissions Act. These are the culprits that should be penalized and act as a deterrence for them not to commit them or the repetition of these acts in the future. Lale winga tala na. Ila ia tau fio fia ai winga le anga nei o tangata nei. Ai foi na watu lava o le lofa male, tulanga whapena. O le loto le ele lea, wa umana whawhau malona talitununga. A mai le serau ka la, ke alu ke paloka ele loa. Wa sele mea la o tami i foi ma mimilo i foi o inin tangata le lei tangata nei ma tangata la nei tau na fai ai se fu fonga la fa fena lo le sui de walo fa tu ia le aisi mai ma le sulu mai o le a ia fai se mea fa pea yo me vola na tau le fai te ai sui i le tu fai no lo tupe. Ma le ala foi la le na, ele te tau wai o na avanoni tupe e tu inatu. E fai ei au tō campaign. So that's why people are worried. The system is worried. The law is worried. Because why? You yourself, as a member that is running as a candidate here, you're not sure of what this person will do to you. Me te le mautinopola le mea pona ua le vātu whafonga le tunu. Tulou lava Samoa. I leo se upulanga le upulena. A leo te whai atulanga ti ngā le loto o lewa ai. E leo au se whai pule o te le tabo e se whai ngā pālota o le atunu uma me whai. A leo wo o maile langona ti ngā. Ma o te talitonu fo langona fo le nā e tase e maua. I si whai pule ia na tāma moe. E maua i tuai ngā tangata whaangutungtulua whapene. Kau inga pāse kā ke le pātua. I le tuu i o se sala whapena o le lima awhi a leo le nā. Nioe. Ko i kaunga malala mo ngai aso sfulfa. No mai la leo la whaaptalanga le mata upulea. Ono leo po tātou le whiloa i male tua whine ia ati. Ia o le pāanga tō tino lava le nā ale si ufonga Samoa. Ia me se fo le ngā ngai fo Faiva ma le tāno ava ati. O lo o vaia le au whainga luenga. Le whale ta vale le Henderson Cars. Te maua i le tuatusi se lau ivas fuma le wha. Cavendish Drive i nai Papatotoi manu kaunei. A leo le nā wala au iai i le telefoni o le la tō ofisa i le aise togi o walu se lau fitu tasi. Ia, mo e fulu se avanoa. E tatala le ofisa le nā o le leina le nā e wha avanoa e tau des fuma le tasi le poa nei a lotoa tā lole ono i le afiafinei o na tāpuria lea. O le ua luas fulma le tasi minute ua te ai leitu lai lima. Whaamanuia ia te oilunga le ale tele, whaatotoa le lei. Ma whai maali e lo sa. Ia lava papale foi mo on sa i mo whaatotoa i le tūlanga foi leo. Langa o le teimi nei e tele e meo le aveta avale le ma fau lunga le wala. Wa tātou fia taunu uba i lalo le wati ma taunu i o tātou ainga ma whai se malolonga. Elena o oi la a ea, tātou uma. O le tala whaanonoa i le awhale na o Luisa, ea lele o lo angi nei ma. O se wha ia ai i le kalipi ane.
or the Caribbean Sea and all those islands in the Caribbean like Jamaica. Tō whātanga tō wa mālili wai I le mālosi tele o le angi o le whā o lo ia ina lo longa ti munga ia whapea fo I le mālosi o le tulanga o matangi o lo angi whātau tau. E la ua ngā solo fo I ai ia whamirianga isi malo au whaatasi o isi malo le lalulangi o lo o lātou alolo fatu fo ile na fala lo pe fo o Samoa pe o ina fatia I tsunami ia matulanga wa fate tele pe ona whengai mele tunu le tele o tausanga ua mamai. Now this controversial issue is pertaining to the electoral petitions cases that are right in front of the court right now. Mtaupu tolu wali no tala no antu ai ile tolu vai aso ua tuanai. Lela ua whengai nei, ua laki. Ua le lua se fulu man tupu tangi pe ona whasilsila ele hero pipi ma latu te tai. O la wawa aine I ai ia le whatutua I le atua Samoa ua tasi. Ia latou tangi ia ua ave. Lua se fulu malwha. Pala ai ma fefe lo I la uwhai atu. Ai le stau wha fefe le mea nano o watu. Ia mana tua le lei. La o tatari ye tu le epa mai la tau na mana malo mai. A o tau fai pule la I o pa o ma fau fa lei ma toi fitu na I muni ao la o fa utanga. La le me tupu ono afe ta la le tau o le fa msinonga. Fia afe le tongi o laulo ia. Ai a nei ai te iwa alu e te iloa e te whaia ina. Lua paia inga se fulu tausanga e te le toe songi ai I se awanoa e te toe tau wā ai le tofi alo I tō malo. Nā lo nofo ama stay put mai pusi nofo ai lunga le whala. Aia, kalikali e mai lauli I ele o wha soa o e te alu. Nā le si vāenga e sili o na whainga tāua o mana whautua ina o e lauto o lua. Daddy, honey, malia I elo loto. Talia le I unga o le whams, o le afo I o le whainga panota, le whilinga le atunu. Wa e malolo, wa alu tātupe, to tongi le whamsinonga. To tongi fo I maloloia. Ai nai te ilo le leie tolus fulu wafe le tādu no ngā tupe na whai mele whaltupe o le, o atina e mele whaltupe o le bank a Samoa. E whai ilau campaign ma lau wha ailoa. Ma tufa I tangata male, wha boe ma whai ona. Whātōsi nei le palota. Ea, walawa ia lea mātanga I lungo, lisi mātanga. Upu ia na tatangi talinga o tangata nei. Nanga e moli mau mai le awa le nai, le tali ie la ori fe mai, te loa. O lau tū le inga ma le sanga mai o le mata upu leo. Fefe la ori ie awa le mata upu. Ewa, toi oso foi le nāta hea. E whai atua ale, fio so mai ale, le tamaloa. Le sui le na alu e tau vale ua pau. Mai, ti kako wopea. Kako wopea le fe mai ia kule epa ma le chapipi kako wo. O leo mai lango tātou. Ai le iloa. Leo mai whaoso tau te o tau te mangoto ai le loloto tele. Ma le te leo le afianga muri. E fafa mai tua o lo patua. E malepe ai I molo lua ainga. Wa fiu le fafine e fai atu I ate o e mawhautua ina o e tātia ia lea tangi. Tū le la sui e halu ia. E re umi foi le lima tausanga. Au e te whaalongo fue atu le epa mali mongi mai lato umalo tau mawhai e tū lei o e te halu. Ave le tangi e nai te sila fia le lei. E le ai se wha mauninga. Mani wha mau maunga. Mau tutu. Tate se lau, se fulu pasene ai, tate manuia le case lei. Ale ai, ia le lei. Ta pena la whanau, a matou. Ia nea lori e kangi le wala. Ka katkali yanga le wala, ve me walu finga me avala ng whanau. Fiu e whai ako ke le whalong. Ia, e whauko inga o e tulepa. E te lua le momoe ma seisi o lau rui, le ke lua momoe ma lau tō lua le, te whaalongo lau tō lua le mai alo whai lau whanau le.
Na, tofa ia i le mea lena. O pua ngā umanai o mai a te utou. Ioi, langa foi o whaunga leanga. A ua e moifo le ata, ua sui langona o tangata, ua fuli tua tangata. Tau te fiu lai to e ave le whaamsidonga le mea. Nai loa e tangata ma le sui tau vāanga. E lea to e manuia mai. Sini lo whaalongo i lo to lua. Mao te tongi le mai tala fule to e o to tongi le whaamsidonga ma nei mea. A mai i tua le mataupu. Wha malo lo ma i tua i lona tuli manu ai mai tapili wha le lei maasu asu i ni vai. Malomi lomi e le mwaulo o le mataupu lula. Ele mea le na. To ulu te itasi mai a i le luas fulmon tupu wha mai o a fo i o su o le a whaulu. Sau apa u ane pa u le se furu sau pa u ane valu. Ai to e sau le si whaitaunga ave ese le lima. To e tolu mata upu la o lo tala noi na le teimi le nei. Ale mea la leo te whai atuai. O le a la le a fianga o le whaamsinonga. Ma le a fianga o le pūlenga ma malu ali ma whai pule ma le vāle lei. E whiosi o si tai ma le tausinga o a inga ma le file mu o le nuu ma le nofo le lei o tangata. This is almost similarity to a case of now the courts, judiciary versus the collective responsibility of the chiefs and the consensus of the chief. La lewinga upule na ua mali lie I le pule ma malu ali I ma fai pule. E le se pau al whaamsinonga e lo tea il mata upule nei. Pea lengi mata upu e vatua. Tato woe soa le pule I tua. Au mai le whaamsinonga. Ave I tua mo lianga. Ua tala ma fola le fala. Ua feofo tai le alofa. Ma le vā le lei. Le vā tapuia ua manatu. Ia li mwhai pule o langlangoina lea sui. Ma li mwhai pule langlangoina le sui. O aina ave le tangi, a o ai o le foi o le a whaasanga atu le tangi. Mai tua sia kakua mio. Ion. O a lava la o tau whiutanga inga e whaitua ina. Le aise, malo si anga o le whaamsinonga. Now, judiciary does not have any power. It feels powerless to deal with such because oi la faiela na faiunga blana suenga pe ale ai se mata upu wato e faui itua. Ioi. Ole mea na tupu. Ai la maisi vaenga e sili onga. Ole ale mea the dates that were set by the courts and the schedule that was set by the courts to hear such matters. Upset atole, fatulanga ina, ma le fatonunga le faamsinonga na umai. Fatele mea le faamsinonga, fatinga ulu le faamsinonga. A time waster for the judiciary. And officers of the court. Everybody is affected. Tangata uma le whaamsinonga, li imata mai tae o lava I whaamsino. A afia uma lava. Wa toe sui ma toe tau whaatulanga teimi. Wa uma na tatia mai. Le ala fua o le aso ma le teimi e so ina I le mata upu ma lea mata upu. O I la leo tau te vava aine iai. I le vava lua o mene I lua. Le tū ma le anga I whanua ma le vā tausi. Le vā tapuia I le vā o whaipule ne I lua na o le palota. Po o sui ne I tō lua. Ma le la lango mai o la I tū. E lango ina o le I tū o whaipule ma li I whaipule o le si tū. O mai whatasi. Ma fusimba iai o le whau o malo. O tū maanga whakerisiano le atunu. Now,
At the same time, they grabbed the principles of Christianity. E wa apo fatasi mai, o le anga whaakirisiano leo le mau loto whamangalo. Wale I loa le whaamsinonga po whela atua iai. E tasi lava le mea ma whai ona tua iai le whaamsinonga. O le whaa mai mawino le lātou taimi. Mai le te tau e fo ila le whaamsinonga ona no foa I pe a whai wa umi wheutunga inga la wali ila. When time lapses, that is the most important time. And that is the only thing that stands in the corner of the courts. Na pau alea, o le lau whani e tū I le vāma le tuli manuo, e lango I le malo, ma le whaamsinonga, o le taipi. It is the time. A tu sia lava le taimi. Wa uma le taimi na tu watu I le au vaenga lea I le latu soa lau pulenga. Pa wala nālan me fina wai le court. E le mwhai ei o le utoutoi a vea le mata upu le I tua. Wa ailai le se senga o mene. A whao o lima le tamā I le tina, ai ave le tangi le tina. Ave lo o le taimi lava tau nu uai I leo leo. This event and matter does not belong to the woman anymore. I leo se mata upo le tina. E fiu le tinga e tangi. Fa mole mai tua la mtau. Wo fa mangalo I lo tolua. Wo umo na ma fa lele. O le va ai mata o le ma fa nau. Wo umo na to tuli mai le tamalo ia te. Mo kango kiki le nku. E fo wo ilo lima. Wo ilo vai le nku. Wo to va vai. Ele ma fa yo le toi ave tua. Not the police. The matter is pertaining now to the courts and the police, not the woman, not the victim. E fiu e toi ave tua. E o ai le mata upu foi leo le whaamsinonga. Lea a fia ai le tū maleanga I whanua I tātou. Le mata upu lea e ta ua le I whonga I lona whaperitania. In terminology of the courts, as restorative justice. O le whaalilenga, o le ifonga, o le whaamaulolonga, o le whaasifo. Ona ua iloa I le tūmaleanga whaaleanga nuu, whaalea tunuu, ua I le sasi, ua I le mea ua whai, ua umale ola le tangata, ua whasioti leisi tangata, pe whasioti whaamoemoina, pe whasioti pai valea, po le levea le ta'vale, wa umana uia, o tū ia maanga le atunuu. O lana whaasifo. Restorative justice have been served, but e lona, e amana ie le tū la whono. Le tū maleanga I whanua Samoa o lana whaasifo ma lana I whonga. The court will still take its course. E iai le me whai le whaamsinonga. E tau tala tu uma iai le mamawhatu o le angasala ma le soli tu la whono o whaatino o oti ei le stangata. Mamawhati ei le stangata. Ai langa o soli tu la whono. Mo umana whai le I whonga. Restorative justice has been served and done. Ave mal whaamsinonga. Le tu la whono o soli mātou te awa fo I lau tau tūm lau tau wanga I whanua. Al whana me lawe langa o maile mata upu I. O soli tu la whono o oti le tangata. La lea, o lea whai I pēle whai unga al whaamsinonga. Mātou te whaaloalo atu I au tau tū, maanga I whanua. Mātou te amana ia o lea, ua tō e sea mai ai leisi tausanga na tu e whaafale pui ai le 5 tausanga I le wha, po le wha ma le afa. E whai lava le wha I unga. O tupe na o tō whaongai lau tō I whonga,
Ma le whasifo, o le wav ese mai le si ono masina. A le ala vai whaile iu. Wo tau se sila i le se senga o mea nei. Pea o nei na tātou tā ngofi e tala le tula whono o tū manga i whanua le a fianga le whaamsinonga. I le malosi tele o le mea lea. O le pūlenga mamalu ali mi whai pule o tū manga. Ma le whakerisiano. Then now you see the impact is huge. Banga yo le analysis le mea. The controversial issues pertaining to the electoral petition and cases right in front of the court now. The trouble and the problem is that the duties of the court, they have set the dates by the court and the schedules to hear these arguments in front of the judge. And now, when the set date and scheduled times are elapsed, and that is the only part that is in favor of the courts. Negotiations by the parties to withdraw all petitions by both parties. Boy, o kengia o ai fasala, afla fasala, la me la wa tulang sala. Wa vi kusia ka komio. E makwalu lulu famsi. E ia isi nga luenga sa tau na fai. Ale la no ne o le se mea. Ele me fai foi no toi work back the other cases that were already set and scheduled for the next 2 or 3 days. And now, our cultural and traditional practices to negotiate peace and harmony. Ono le tātou tū maanga I whanua. Wa mawhai ai ona whaia whiutanga inga ma whatuna I muni ao ina ia tausia. Peace and harmony agreement mantua vo ile vesi. Nga lena vesi ngi kuri e pamale am. Ma le whenga inga na lātou o sia ma tusia. Ina ia ave I tua. Ia tangi ale HRPP ave I tua tangi fo ia le. Ale fast lātou ia. And then, all these agreements are customary practices and Christian principles of forgiveness. Wa afia mai ai. Mata upu sili fa kerisiano le tausio le file mu le alofa fa pe foi ma le loto fa mangalo. O tosi silai. Who wins? And what can we do now? Oi le ua malu malo. O le pulenga ma malu ali mi fai pule. Fatasi ai ma le fosi o le fau o malo. Ya o onga fa kirisiano le loto fa mangalo ma le lofa ma le tausi o le va. Ma le fa msinonga, the rule of law. O ma le taoto yo. Awa o le alo fanga la le la faine I le ua umana I loa le tu la fana. Ma le fa msinonga. O fi naunga ie au mainei. O fi naunga fa le tu la fana. These are legal arguments. Because why? Leo wa ta ofi le mata upu. O le soli tu la fono. O le corruption. Na le corruption. Fa leanga le palota. Fa tau le palota. The election is rigged by money. And corruption is the main practice of this. Na va felan tatu fai. Fainga fa la tua. O ai lea ua manu ma lo le fina unga lea. Tano whanga whapeo le whamasingo ma kikilo mai. E la kou ke mai ala wa lalme la whai. Lau schedule a kone le woki a koe I le mea. Ia lo. Whaisana I puti ma malolo ma mafofau po le alme la atoi whai. Ai whai atu ai foi. E matau tia ia mea.
Ua toe, nearly taitaya. At the end of the day, the court loses because both parties unanimously agrees to withdraw the matter. Mali di umai tu elua. Lea avel tato mta uputua. Pawala na ole mele fatweni ole taimi. The timing is the essence of the court and the judiciary's argument. Mafusea. Wo mai pule lato ave. A lea la o lato soli e fui ma le taimi. O le whaamasinonga. O le whaataltali atu. A leo mai fe mai tu e ave tua. Money, time, resources are all wasted on the expense of the court. Yeah. Then I told you. Vaenga McFarlane. Seville, my issue is different according to your program. Can I say it, please? Of course you can. Yeah. Mafu angalale na le fa tuene awa e taulan tanga imato sila yai ile mata upulea. Time, resources of the courts have wasted. Oya manu malo le mele. Only the greedy lawyers. Be about to live at wa langol ngal wenga na ia lo ia la towi. Pule o tau pula to me fai pe ave tua pe le fai. Pe fai le fam sinonga pe le fai e to tong ia matou ni o lo ia. Le gana ta te whea tuai. The lawyers will win and are the beneficials of this deal and of this case. The beneficiaries of this case are the lawyers. Courts versus the collective consensus of traditions and cultural concepts and Christian principles that underlies the values and the morals of Samoan society. Ia, tu maleangai whanua le lofa ma le whapalpale, ia whapefoi o tātou winga whakeresiano wa o ina I tātou ina ua malama ulungalu ma I te whanua lalo I le tae ao le a inga sālevi. Lea ua mafua I le malosi anga lea. O le whinanga lea, o le tutu whatasi, o tū manga I whanua ma le tātou wanganu. Le vā tausi whapefoi ma mata upu silisili, whakeresiano le alofa ma le whaaloalo ma le loto whamangalo. Wa mafua ai ona whaia ina I le whamsinonga le mata upule. Ai mantua le le. Pe malepe le tātou whawai po o whea po o lea lava le tāwhatolu le dei o whainga malo. Le pule whatonu, the executive, parliament, as the lawmakers and judiciary o a lava le tūtino e tutoe. Ua na o le tu tino le whamsinonga. Nā te mwhai o na whapale ma whafoi ina, ma whatu lai mai se whai ngā malo. O lala fwoi lale nā, a leo te whai atuai. Po o a mea umana tūlai mai I le taimi o le luafe, luasfulu ma le tasi, le malo si anga atoa, nā ta oto I lima o le whamsinonga. Puipuing o le whawai, protection of the Constitution, protecting parliamentary and the executive, the parliament fatonu. It was the judiciary and the courts that stood alone, independently. Na tūto tasi mawhaia la whaiunga. Na tolu lava ua o mai iai. Ne mewhing tāle nā. The courts cannot face or force a hearing.
the courts can only subpoena both parties if they have lapsed the time that was set in the schedule. Pau ale ole mea manuia ele whaamsinonga lea. Pau whai ole usta ia le taimi. Le taimi sa whaatūlanga ina mai. E whaatino ai. Ia le whaamoe le nā. O le sua i nā au ili le lei. Oni mata upu oni tangi oni whaamsinonga. Whaasanga i whaatosina masori ngā tūla whono. I le taimi o whainga pānota mau na whainga alatua. Amola e ke ika, ai sauka sisiva. Sama hui pa si mola con eso. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo pa pa, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo pa pa, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, boom 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 boom. Y la cosa suena ra, ra 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 ra. Scooby-Doo pa pa, y el boom 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 boom. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Attention all units. The tropical band has arrived. Be prepared
me what you know. Make time for me, don't say you're busy, because you make me wanna go party. This is my beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh my. It's a beautiful day. Well, now Fianga le Tropical Band ia whapea fo i le tamaitai o Meke ia ma DJ Dave whawhiawhia mo oi nei fo i a wauli ho le aso tofi e whaatawhiti ai tiute ma Faiva alofi lima o le atunu malo le ngā rurue ioi au ave taavale au ave pasi taxi lololi o le Uber driver o le no fo afi ia o le au ave vaalele ma pailate ma kapiteni o le tātou o tunu na u whaalongo sa iai i nei le vai aso o tuna iatu ma wheilo a iatu i le fionga le li pandemia ia whapea fwine li pule mai i fit Sydney, Australia le fionga iatu i whasina John Nichols ia le fionga i le tōtelo i la tō pailate hata mamai ma o si nia i le ngā ruenga e peo na iai fōi ia le fionga pole fitelenga ia whaalave lave e lama poni e apa pena fōi le sunga ia Lance Laulala ia ma le tō tele o nisi fōi o i lato fia lava o tala na o whaalongo iai ia o nono minga wata ata mai ata o tau lei ta oto mai a mai le tātou whātua tuanga i lo tātou ma lo ma le teitei fau ua tūlai mai nei. Ia, i se teimi, ia, na whailo leo le whangatia alo ia, i le whawhongwhonga le tunu. Ai, whatalofa whapitoa i lau whionga i le saoli i tuala, tau wā, tau pa utino, ma le whalitua ia peka i le no whanga le mo ele tātou vai o le ola, anga i ai. Ia, whapea fo i nai o tātou uso masani, o loo lātou tapua i mai i Faiva le atou o savel nei a fiafi whapea fo i le whatelenga i alanga aia. Ia po le tō whafo i po le sunga a taupa whetu lele ma le whaletua a Juliana. Ia mauto umalawa uso loo whaafonga mai ai i nā i le mauta i Fungaone i nā i Lappington Road. Talo fatu ma lo le ngā lue ma lo fo i le soifo manuia tai i ngā luenga sa utou. Tauti ngā i le nei aso ia mapu ane lola ia le se mea mawhana whanal na le ai malulu i aso. Ia, ma whapena fo i ona. Ai, ole whaalinga whapitoa le nei i le whaafunga mai le tātou o tunu. Ai maise i la tau lea na whili tā nganga i le asonga fua na se i mawaya tunei. E tusa ai ia ma le tātou whono fau tū a Samoa. Whono lea na tu ue whai i le asona na whi pita i ane o na ua le talawhengai. Ia ma le lea wano o le no whanga. O le Malta Samoa ia ma le no whanga fo i o le McDonald's Conference Room i nai mangele pita i ane. Le awa tele ma le whaalualo te wai, a vea fwoi e whai ma whonga. O le te whono e maise le lau, nei le whai tusi o le whono fau tua Samoa. E wala au ma talo o tuai ma le nganga whaalualo tele. E sui e se fulma le tolu lea na whili e lea tunu ui lea sunga fua na se i mawai atu nei le tātou whono whaalau i tele. Na talo ai lea tunu atoa, ia whapea fwoi le vasenga o whawhiangainga ma e kalesia ma whapaputonga tū mauti. Ia o i lātou lau wina o lātou swafa. O le aso atai au, le auru whao ai ma poto moli i futi afu e tasi. Ia a wā le wha moe moe.
tātou te talanoa, ia ma whaasoa fo i le tūlanga o le anga i ai le tātou whono o le whauwhautua. Mō le lumanai, le aso la tai au, o le nofuanga le nei o le whatino ai le tātou whontanga, se lau fast full ma le tolu, whamauane i lau penny, ia ma lau api po lau telefoni, se lau fast full ma le tolu, tasi whatolu, Cavendish Drive i Manukau. 143 Cavendish Drive i Manukau. Ia, o le tātou wheilua ia i le tau le tū lai tasi, o le nofuanga lea, ia o le ofisa au tū lea, o le tasi market headquarter, o le tatala whaabitoa mo i tātou le tū lai sfulma le lua, ina ia ulu whale ai fōi le mamalu o le tātou komiti, o le whili mai ai le tātou lau. Ma tātou komiti ngā lulue, soa komiti, ia, ma i lātou o le atau veina, ia le nea fōi tō whinga o le lau o le te whono, le sui te whono, ia, whapea fōi le whai lau tusi, o le tātou te tupe, o tai komiti, ma sui uma ngā lulue, o le whono fau Samoa, lea ua toi whaatulanga nei. Ala ua tuai ma le anganga whaalalo i sui nei, sunga le pali i lafu peo, o le sunga le whaawhingainga i a Reverend Tole Afoa, tupa i la vea, o le to whai le vai malai asiata ati nae le sunga le lilo oia, o le sunga i ala i whono to'o, po le telenga le rumuenga, o le ataua savea, se yuli, o le sunga i a le malu le fionga le swafa le malu mene, o le fionga le totoli i to filau Ted Stanley, o le to whae le vai malai asiata pio, o le sunga i a le asi polota i vao, o le sunga i le tomaita i a whata fia papalangi, o le sunga i a tusani, le whai a ao ta whai langi, o le sunga i a sua, whaumuina, tolu ma nave misi luki sua, ia ma le sunga atu i salenga Loli me Sepa Channing. O le to sfulma to tolu lana, ia o le a whiri tānganga i ai, le tātou whono i le asua tai au, talo atu ai ma le nganga whalo, al whaavadua mai lo teipi. Ia whai e ona tātou whale, ia ma tātou talanofo, i se tūlanga mātango fia ma le lei, ina ia toi whatu langa ai, ia le tātou whono e pe ona whiringalo i ai lo tātou ali i pāremia, whapea fōi ia le fionga i le tātou konsula au le malo Samoa. Se lau fast football le tolu, Cavendish Drive, i Manukau. I le tau le i tūlai tasi i le tai au. Whabana mole, whafsota iane, alo le nā, whafonga mailo fionga le te whono, tofi lau Ted Stanley. Ia whai fosau post na i lau stream po lau platform, ia po lau Facebook page, po le alawa le mea olo e ka alo e lunga masaveu. Ia le na. O si uta whanua, talo whasi o ta whanua, ta alo, pu e o manu G. Paulo. Ia e seta Iosefo Pentito, o le sunga ia vaenga McFarlane, ia mautou umalawa, o loo anga i mai i lunga o le tātou apio folinga. A talofa i le uso, lau fionga le saoli, i tuala tau wātau pa utino, ia manai o tātou uso fo, i o lo to wewa mai ai, nai Lappington Road i o Tara, ia, ria tele ngā luenga sa whiangai mo tau malo, le tautua atunu, tautua malo, tautua i le kalesia, ia aimus, o le tautua a inga. Felice Mikaele, ia walo whātuai i a te outou, ia ma whala putonga uma, o la ua mapu atu i Maota Malawa, ia whapena fo i lunga o le ala tele, ia o lo o whaalonga longa mai ai, a o tātou o e momoli oe, i loutou a inga, ma le saunga le mu. Felice Mikaele po le sunga ya asoao. Tangomoa Felice Mikaele.
bouncing over the cups. There's the light, shadows on the rocks that saves me. It saves me. That's why I wander and follow la vida son. On the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Miss the beat if you close your eyes. Every night wears a new disguise. And I live when a new surprise surrenders. Yeah, feel it all with a willing heart. Every stop there's a place to start. If you know how to play the part with feeling, I play with feeling. Yeah. Why don't you wander and follow la vida son? On the night when it takes you just where you want. That's all you want. La vida son. That's why I wander and follow la vida son. On the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Nos ensemble y suivons la vida son. Dans la chanson, c'est toujours la vie qui chante. La vie qui chante. La vida son. Ensemble y suivons la vida son. Dans la chanson, c'est toujours la vie qui chante. Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi e le mānawa o ngā luenga. Ia, male ngā Gagaifo Faiva o Samoa i so se tafo le lalulangi. Ia, me se fwoi le nei atunu o New Zealand. Ua tātou wau mawai manopia i aile atunu ua vea mo tātou a inga lona lua. Patalofa i mauta ngase. Te lola vai tō tele te mamtina mātua e mori maumai. Ia, e tā o oto lava ai lātou telefoni e ma lātou transistor radios fwoi lea. Nei tamalaiki fwoi le le. Awa mana tua fwoi la o le siu fongo Samoa. O le siu fongo o le ala leo e ilo na spectrum frequency. A oti umala isi ala leo ma isi tu a inga fola po platforms, social media. E o la tu sa pete lewa ai mai ali a tu sa pe te whaalonga ilona leo. Langa fo i o le leitio. A leo o tātou join fo i la whaafsanga i la tau ia o lo whaanga ina platforms. Ia whapena fo i le social media network. Ia e pe a leo a nasia ka koa mea tangati lau le tio ta se lima i vatolu a mo. Ia ma whaafafonga ma i aile lalulangi atua because it is now international and it can be heard from all around the corners of the world. Patalo fatu, vai ngā. O la ele mele ke mga oi. Po o vaenga fo i McFarlane. A mai lo fila ngalo. Io le talia umalava langona ma manatu. Fa mai ia pua. Pea taua, it's midnight here in Texas, the United States. Talo fai, ia malo, waftai. Wa lewa le po ia te utou le nai tūlangi i le malo tele, le stete o Amerika ale nā lava, e tau te whaalongolongo mai. Ia waftai atu o wa o le aso. Nā la o le asfarile loa, o i le asfarile loa o tō. Ia, le ai astrofi o tō, e asfarile mātou le aso atai au. Si i vale pasesa, talo falava, whaftai le mafuta mai, la uranga ma le tutua, i le nei fo i aso tofi ua whaatawhiti i ai, o le whaatawhiti le nā o ngā luenga ma tiu te fo i. Ia, o te loa, e le umal ma ta upule nei i whaamsinonga. Le malo si anga fo i o pule mamalu ali i mawhai pule. Mai tū e toi tālu sanga i le whaamsinonga ina ia whaui i tua lātou ma ta upu.
Ia, tātou nofo ma tala nei. Ia, toa ngā malusi anga ia nei, ia pulenga ali ma whaipule fo i tu malo, whatalo whai a leuli vai moso, alo uso lo tele atu i ngā luenga lo whengai mautou, ia whapea fo i a tau tua i malo, talo whatau tua i malo, ia maleta mai ta i lefa le tua ia ana, whamuina milo tole a foa tulanga, watching you from Wyoming, it's almost 10 a.m. 10 p.m. talo whai. Ia lelei, nā tā fulu se fulu la tau i Wyoming, le si fo i lea. Sunga ia Josefa Siosi, talo whalava, o le tama tā noa, ia talo whalava, o waita le a taua, talo whambalo le soi fomanuia, whatalo whatu. E leo so ia au pa au, malana kuria ai wo o le fale le nei taimi. Au ave kuria o mawhatalo whai te utau, malo le ngā lue. Siliana, watching you from Auckland. Nice to have some local people tuning in and listening in after work. Yeah, whatalo whatu. Yeah, ai maisila. Toi whamana tu voi le tātou fono le nā tai au, le fono le whilo inga. Tātou tilo ai i vaenga ese o le whawai. Yeah, ma whapena fwoi o na tātou tu inatu. I se tasi o lo ia ua tātou filifilia. Ia ina ia tanga i masosani fo i le tātou whamoe. O Saina Atinai, talofa Saina, a lo mai mo mai i Vancouver, Washington State. Tai talofa mbalo le soifua mnuia. Ana whapena umato ino Samoa pei o tua olo le tamali i e file mu. O whapa ia whepule ai, no fo ia. Lesi ale meo te fia whamatalaina lava. Le mama ftanga ma le sotanga ma le fionga vavasa ma neia, Sir Winston Peters. Le toi ina whaamatua ngata o le toi ina. O upu whai o malo ma o toi uluteia fo le nā. O le mauta whalo ma le pale mene o New Zealand. Fia palota e whaia ina ai le toi ina. E lolo e Winston Peters wa whaale tonu ia lana ta inga malaya tau ma whainga lana pati. E umalo le whainga panota ua toi lalo Winston Peters. Lua ma le afa tausanga e te le toi wha longo lava i se leo Winston Peters po se interview po se whatalanoanga, leitio televise, pesa ua i e whaaleanga se malo, ua tū le te mile nao New Zealand. Nimo lava, nimo loe le to sau. Not even in the media, not even in social media, television network, news, broadcast, radio stations around the country, you will never hear him again. Toi ono amasina, whai leisi whai ngā pānota, ai whātua ai whālongolo o whe to i mai ia le toi ina. Ua amata loa fo i malan campaign. Ua whērua i solo. Ai, o le mea le nā au te o whai. I le mālosi tele o le tō whā mamau o le toi ina. Ua tuu le whai ngā mālo e atu. E le toi popole i ai, e le toi whaalongo ina foi, po o sau i lunga e whai maisa na tala. Pe whaaleanga le pāle mia ua tūla i mai malana whai ngā malo, never. 6 months out before the next New Zealand general election, then you will hear him. Koe whaola mai fo le pasi o Winston Peters. Ai sawa. Sawa siamu au le man malo au markemu e maka i kangaka. O le mea le nae tau o le mea le te ta i le lei. Alu doa, ni mo atu. O mai isi tangata. Ana o na sui ta i ai o Winston Peters. Ai ao olo i le teibu o ubal whainga palota. Whāto an renegotiate i lo i nā, ele to i nā. Lana ta inga. Ma au mai manisi o lana pati
e tutu oni minsta i se whainga malo so o whatas. Le se senga lare na pēr tātou wawa aine la ia. E se senga Winston Peters matulepa. E o mātua le whainga malo e le ma whai lava. Ona wha mamulu e tulepa. E pese ai ama e ai lava. Ma wha pēnā ona whaali mai i le atunu o malalo langi le ti ngā tele o le mea ta o le malolo ma le whaia ina tolo popo. Atu whai wai ia te awa mawhawhau iai. O tangata ua mai tau mea. Mai tau mea tangata ma ua whapena fui o na amatai o na tāwa vai o lātou langona mo lātou manatu. Lala foi lale nao le ta tangi ai pēa i talinga. O le toi ina ma limoni ma i lātou o lo taita ia. Tu uawa noa i seis tangata. Sa u whaalongolongo atu o whaatal noa ma i lungo lesi por kalame. Ma tau au mai e lava e le toi ina le tūlanga o whainga whaavai o le tofi e ina o teitai. Ai māma lama le i eil sunga lau. I mtātou māma lama le i fo i ai. A o le swinga la o whainga whaavai la. E ma whai o na toi teu teu. E ma whai fo i o na whaali i ai fina ngalo nisi. E le māli lia i ai. Ma tūla i ei loe whaali o lātou wai a te tau. E sui ai, ma teu teu nisi o whainga whaavai whapena. O le a whai ma alo whanga na le whai awe mai e le mwhai nanga o e whiri whaalua. Eo, a whai atu lava. Ua whai a ina whaafia, le vanga whai i lea whainga whaavai e whai ei lava. La tātou o pōngi sa i pēr, ma tau muli i pēr whapea. E alo whangala i whainga whawai lea, ai le tu uawa noa i loa inis. Sila fo i le whina ngalo mamā ma le tāwua tele, o le fionga le li pānemia. Wa uma le ta oto, le whawai i te tonu o le vanga whawhai o le whatutua i le atua Samoa watas. E mai ia, na le lua lava terms o paia inga e uuai ma tōwhi ai se tasi e palemia. O le ale upu e tāua i a te o le sauloanga lauli. O oio le teitai le lei, te le wha moi ni whainga wha vai wha pena. Ai e te manatu ma wa ai lau tele ma le mamao i lumanai. O le tāpena ina o nisi teitai. E tula i mai e tau ave le fua o le manu malo ma wha au wau i pēa wha pena. O al vesili lana le tula i mai nei. O le a la lau mea o le a tuu. I le vaenga wha au whai po sisi teitai. O le a la e alu ese atu lava. E malo lo retire ma le ngā luenga ma tofinga o le tunu. Ma le vaenga wha upwhai, wa le o toi tū malo. What have you left to give? What is your legacy that you will leave behind? Is there a gift that you will give somebody else or perhaps the deputy leader to become leader? Lela wale I te oe le tofi pāre mia. Wale mawhai ona e tu ulima atu le tofi pāle mia e tau ave e seis tangata. It's 5 years from now, my man. Eo. Lima tau sanga mai le teimi le nei o se teimi umi. Eo tu iai po valus fulmon tupu tau sanga le soifua. Wale mawhai ona iai se whaamnianga ma se mea lofa. Se sau molia po se oso i tu inatu i lima. O e la tu te whaawawina le ngaruenga. A tu inatu foi. I le sunga i ala uafu. O matua foi ma le soifua. O matutua o matua i ama soifua.
le whāsipuru tausanga ma le lua sipuru ma le ono tausanga na vea ima pāle bia. Wa mā ngoto ai inale inafo o tai le lei e tolu au ngā tūpulanga. Whā au ngā tūpulanga pēr na whapea. Wa lava alana se fulu, fōa i leisi se fulu, mo le lua se fulu, fōa i atu i leisi. Se malu e o mai le taimi le nei. Wa ono le lei. Pe whā i le lima i le ono nisi pāle bia. Ese mai. I le vai tau pe ana whapea la. O le whatau tonga lea, o le whawai, ma whainga whawai. Ale, whatua tua I lea tua Samoa ua tas. And that's why it is a sad ending. The rise and fall of a leader that will not accept to give away or to relinquish power of the leader and the position of becoming a prime minister of Samoa for over 26 years. Whai mo tala noa tua le mea le nā. O le tangai ma sila pēr. I le tūlanga. O le taitainga. Because the leadership is in question. The leadership is in question of its integrity. And its credibility is also in question big time. You know, atata wo se itale pese momori ai I le totele o le mamalu o le whaafunga mai lunga o le ala tele. Ia, ma tātou sāwhari wari atu ai a fōi wa umātu ai fōi. Ia le saubo lia ma le oso na tāpena mo le mamalu le atunu. I le nei fōi a stofi e tāwa lunga iai. Ia, ma le whaktawhiti o ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Talosia o elangona o e wamuta yolo walofa eleba faina to suia sunga e lo umafa ufa tele a ole sami tele teine Malematina una o losasia ubani ta oto ile polisa ayo umoi miti ufolinga losa Fata, ooh yeah. Say apuni ola umanava. Tele ole sami tele teine afagasi. I know for my lematino una o losasia uhani. Ta oto ile pogisa ayo umoi miti ufolinga. Losa Manule babeata usangi matafa fau Tesi langi setali pofea oela ufetuao Silipe a uita Selosa e pe aisea
Walayona o alofa fa avale ya wele mana mea. Teleia ole sami tele teine afakasi. I know for my martino una o elosia uhani. Sa oto ile pogisa ayo umoi biti ufolinga. Losa Angko anti le mo pangko manulu. Mau fai mereka ko fangu vai foka fa ma vai mani pisa aisang. Mau fai mereka ko keke pua mereka ke mamo mereka ke moa. Ya mereka ko keke pua wo mo ko fa fanga. Mau mereka ko yela lama beautiful wonderful uma ya mo mereka full. Uli orang mai Samoa, lu usui fai ngaka. Uli orang fa masulu le fa ka fu le fai ngofi. Uli orang mai Samoa, lu usui fai ngaka. Ongo balu lima, ongo balu fa ura imai uso fai to sesuinga. Eu langa ngama going ista mo hustle life. Pikir pusa pa ingo de pusa vai ai sa dai sa fa au si ofu lima fa papa. Ai leka ni o ko ngai o mima mia o ngai e TV flat screen mane au lia runkinga. Ule male aku fa fio la aku popo mane ka wanga yo langa la usu ye. Amo wangi lo kupe ngai la ngonga lo sumalie. Yo langa ngista mo ai kire mo fa solo ako. Ke kuwa i me fa fanga la wa amala fu mo. Ale le foi lo fa ngoka ia fanga lo ka wi ai fa kau kau. Fanga pus ngakala fa fai ai mai ai fa kau. Siakit vai yang ale kere mai ai ore fe. Au ngai lo e songe o la ko la fa pepe. E mo ai kupe kele pe afasta vali au ore kele. Au mai fo la au ainga. Ba ngai filo mai ai male lau le la au fasta ainga. Kamako pi mau tengi mar ka pisila popo. U kamam ka pisenga ia ai fa tengi le polo. Ba ese de pai e i pesi fa mai so solo. Do langa i sta mo ngal fia mar sa lopo. Ia ile pu makiva. Manga kole ngore pasi foi lelo le tangi ilima. Ko komo le fangua ngai ka ki ai for ranger. Do langa i sta mo pese ka wa e ka ilima. E mau wangi na kupe ia kino ma ila. Mai Samoa, lu usui fai ngaka. Ule orang fa masulu le fa ka fu le fai ngofi. Ule orang mai Samoa, lu usui fai ngaka. Ongo balu lima, ongo balu fa ura imai uso fai to sesuinga. 1, 2, 3 and to the 4. Drop the beat, best beat, I'm Michael in my keeper out Samoa. 65 will globalize, yeah, every my no iya ko música leve vesi awale so nga fa mole mole pasi mali fa fikai wa pa iya. Auso mai iluma fa kulo di makai lalanga mai idea ako ngisa pelu mangi uso ka ko o fanga sa o yuka ile lafu nga uso ele uso ole maka ole la ko ngu mai o kama o ili ole sasa o ko ya inga ka kuwa inga ole life ngai hamo so e fa inga ka le ala ile pule ole ka kuwa. Ai mali e mai e fai fuo ngai mau mali ngofo sala fa ala bela be ua basic king kong le maso o lo ka ua. Ule orang mai Samoa, lu uso e fai ngaka. Ule orang fa masulu le fa ka fu le fai ngofi. Ule orang mai Samoa, lu uso e fai ngaka. Ongo balu lima, ongo balu fa ura imai uso fai to sesuinga. Limea ua mai kauinga, fai mai o Samoa e makiba. E ai si aku lo ingi usila ele ai lo ase mea ai va ai lai leika. Isa la lau mai le ngai malenga le mea isu pe kafe ia sola. Ai se i mawala o se kala. E fa apele pele le kanga kanga. Le kalwalong kanga kama kwai over fai kakala ele do e ese uma fika le olanga aki kiru kwai pai. E fai mai over ai merele ai a over lula punta mele anga lo vai kele. Le ya le makiba ai kama fai ngai lo le kula le isle mea. Ele kakanga kungu ai a waife kawi a lo ke imai. Ai ki elo i a ungu ole falai. Yo, akuna matata, awa, sasa. Se drop ya ole lo ole anga. Solo kako uma e kang mafai. Apa uli se uso kang mafai e kule mai. Ole orang ai Samoa, lu uso e fai ngaka. Ole orang fa kamasulu e fa
O wala ko pepa bili kalinga, kilipa fayulu, tako fang sa mangangi, awe ke mai fa kau se lukung, o wai makako pur kaele. Lale, afa kau nyak se bua makai buang ya di mawafua. Kutai mama dia mawafua ya, fua fa sawa kaua. Samoa ko ai o talanga o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e masani o le toto o e tausia le pea le pani le to apa ua e mauti noa uso ali I pa apea lo mali e toa susu mai sa ua atoa o utapau ai pola pui pui e puti mahau a pau ne I e silingia I ta Samoa talana o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e masani o le toto o e tausia le pea le pani ne I tau ma te sio Samoa ko ai o talana o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e masani o le toto o e tausia le pea la pani Tala o tala tu o le atunu ua malama o le o langa tau I bitalu mai le mamau so wio ua mali e toa ua malo tau nei e silingia I ta Samoa ko ai o talanga o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e masani o le toto o e tausia le pea la pani nei e silingia I ta Samoa ko ai o talanga o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e masani o le toto o e tausia
Ia le nā asua o Felice Mikaele o le aso o umanu o le lalulangi ma Samoa o na ia fatuina. Ia malangi ina o lātou vavau talatala ngata, ia mo lātou langi soifua, ia mo lātou vi I foi, o vi inga. O le a inga, le tai e tau walunga atu ai. Ia mo onga le lei mo o tau le au whainga aruenga, ina wanga Gagaifo o tau Faiva le lei aso, Samoa I tolu inga e fio le lalulangi, ma so se tafa. O lo o whaafonga mai a laenga lua a lewa manawa, whea le tūlangi. O le ale aso, o le ale taimi, ia o le mea e tasi, o le ngā ruenga lava, o le ngā ruenga le nā. Ia, a nisi ia whaato a ngā I mei lunga le tātou Paul Kalame, Da Vinci Leonardo, o le sunga Apineru Yeremia, to bai tai o Angel Nathaniel, ia whapea fo'i ia oilea si unga a toe, ia whapea fo'i Sam Johnny ma Mose Niweli. Aftai ua mai a masau I whanua le tātou Poloklame, o manuia o lunga le ala tele le eima se vaenga o lo o tā ua mai ai o iei se whanawelave o tupu lunga le awala tele, au lo o iloa o le matua tele o le pisi I lunga o le awala. Ia o le tala le nā whatotoa ma whai maari lo tau sā ina ia tau nuu le lei manuia I o tātou a inga. Ia, a mangalo se leo le ouna. Whafo I mai upu le a tau sevea I a te ia. A ia ga lei le atua. Le sifi pō le a whengai ma le atunu o le rei pō. Ia, anga le rei fo I le atua ma mata lia, ma mata I tuina. Ba mulmuli ta I tu la fono le saunga le mu, safety policies and rules within the working environment and your workplace so that you can be safe. Ya, via fo le fionga le li paribia malana malolonga le po talinga sua fa pe fo yo singa taulanga. Ya mai se fo le lo le tunu mai bongo tele se yo o mo ngaiti o tatu ta I Samoa. Ya, mai se fo le dei tunu. Ya, tu lo ma foi. E le whainga pānota lau tele ale neia tunu o New Zealand. Mata I tuina, whaitau I a pamphlets ma bea nale ua lafo atu le pusameli. Ma whailau pānota. Whaitau le nei po ai I a pati whai tai o sui o lou I tu ma lo, ma lama le iai. A lea le navatau. Le navatau le na sau I tua ale whainga ma lo ale leipa I le aso nafi. Na toi wha mautu mai I le aso. A whai tu lai mai. Ia e whaatolu o na alu I le tangata. I le whare mai I au noa ma se tongi. Tangata ia fo lele. No mai ai le I. Ato toa le le tūlanga fo le o le. O le whaia o lātou pepa. Wai le wa matana le liu I fo ia. Tūlanga o manuia. Ai o whaitau whale o te whaitau lei fo I tau. La mai la ia le tātou te whailoa ai. Ia ma whapea nao na. Whasoa I ma whaalawi loa fo I le atunu. Le tātou whono le whono whawhautua le aso tai au le tā lei tū lai tasi. E le tuatusi se lau fast full mo le tolu. Cavendish Driver. 143 Cavendish Driver I Manukau. I le nofuanga le nao le Edge Quarter po le HC. A le Tasi Market. A le fionga I le tole foa. Reverend Larry Tupa I la bea. Ia, manuia tele ia malolonga le fiafi, ai me se po I le uwhinga lunga tofi le tua nai ta mamtina matua, lo le tātou tunu lo whafonga mai I tu fia le langi le atau se vele nei o tala nā. E winga I o tātou tangata le nei aso. Those are the stories of our people today. We'll see you tomorrow. Tawalunga. O le tautua mo oe le aso tai au soifua. Wow, le pungisa, whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo I le muta. O
fitilo na muenga, ua tōwhai, maloi mata.